I teatermetaforen er der 3 stadier eller scener, som Irving Goffman snakker om. Disse scener er frontstage, backstage og offstage. Jeg har valgt at bruge nogle scener fra filmen Grease til at illustrere disse scener, og jeg trykker på pause efter hver scene for at analysere, hvad det er, som er typisk for netop denne scene. Lad os begynde med frontstage. Sandy! Danny? What are you doing here? I thought you were going back to Australia. We had a change of plan. I can't... Well, that's cool, baby. I mean, you know how it is. Rockin' and rollin' and whatnot. Danny? That's my name. Don't wear it out. What's the matter with you? What's the matter with me, baby? What's the matter with you? What happened to the Danny Zuko I met at the beach? Well, I do not know. I mean, maybe, maybe there's 2 of us, right? For at man skal kunne kalde noget frontstage, kræver det, at der er 2 ting til stede, nemlig skuespillere og publikum. I denne situation er det Sandy og Danny, som er skuespillere, og de andre er publikum. I begyndelsen har Danny glemt, at han ikke er backstage. Han har glemt, at han er tilskuer, som har visse forventninger til ham som person, og at han faktisk er onstage. Men så snart som han finder ud af det, så skifter han rolle eller selvet ud, og begynder at opføre sig på en helt anden måde. Han har udgivet sig for at være en cool fyr over for sine venner, og denne rolle må han leve op til. Lad os nu se på, hvordan det ser ud backstage. Hi, Sandy. Oh, hi. How are you? Fine, thanks. That's good. Hey, Sandy, I've been wanting to talk to you for a long time now. And what about? Well, about that night at the bonfire, I mean, the way I acted, that was terrible. I mean, it really was. I mean, it wasn't me. You gotta know that. I mean, it was me, of course, but it wasn't me. And you see, Sandy, I got this image, right? Backstage er skuespillerne til stede, men der er ikke noget publikum. I denne scene er det kun Sandy og Danny, som snakker sammen, og de har som sådan ikke noget publikum. Da skuespillerne er backstage, der kan de tillade sig at træde ud af deres karakter eller rolle. Og det er det, som Danny også snakker om, at han sammen med sine venner har et rygte, som man må passe på. Og det er det, som Irving Goffman snakker om, da han siger, at vi har forskellige ansigter, som er de billeder, som vi viser af os selv i de forskellige situationer. Backstage kan Danny træde ud af sin karakter, fordi han ikke har noget publikum. Lad os se på, hvordan det ser ud offstage. Stranded after driving, branded a fool. What will they say Monday at school? Da man er offstage, optræder man slet ikke. Der er ikke noget skuespiller og heller ikke noget publikum. Og hvis der er nogen dialog, så er det en interpersonel dialog, hvor personen snakker med sig selv. Det kan vi se i denne scene, hvor Danny er alene, han er ked af det, og han synger for sig selv. Lad os så opsummere. Frontstage, der er både skuespiller og publikum. Backstage, der er kun skuespillere, og de kan træde ud af deres karakter, fordi der ikke er noget publikum. Offstage, der er hverken skuespiller eller publikum. Man er alene, og den dialog, som eksisterer på dette stadie, er kun den interpersonelle dialog. Dette var Goffmans teatermetafor. Jeg hedder Rakel, jeg rapporterede live fra Aarhus Universitet.